amahirwe n'umugisha kuri buri wese ukurikirana ibiganiro byacu. Nakubwira ngo ese uri kwibaza ngo uyu munsi tugiye kunyarukira mu zihe nguni zigize isi, tugiye kujya hehe? Nago ni jyenyine, ndi kumwe na Claudette Nziza nanjye Raymond. Uyu munsi twabatembereje mu isi, mu nguni zose z'isi, aho ibihugu bifite ubuvuzi buteye imbere, ibihugu bifite ubuvuzi bufitanye ikoranabuhanga. Ese impamvu tugarutse kuri urutonde uri kwibaza ngo ni iyihe? We munyarwanda, we muntu udukurikiye muri East Africa, muri Afrika, ugane muri ibyo bihugu niba ufite umurwayi, ufite uburwayi bukomeye cyane. Niyo mpamvu tuba tugarutse kuri urutonde rufite ubuvuzi buteye imbere, kugira ngo nuba ufite ubushobozi uzerekezeyo umurwayi wawe. Uri kwibaza ngo ni ikihe 20 bifite ubuvuzi buteye imbere, ariko uri kwibaza ngo ese u Rwanda rwacu, u Rwanda dukunda rw'imisozi igihumbi, ruri ku mwanya wa kangahe? Kuri uru rutonde u Rwanda ruri ku mwanya w'114. Abanyarwanda benshi birukanyira abarwayi babo babajyana mu Buhinde, ariko Ubuhinde nabwo ntago buri kure cyane kuko buri ku mwanya w'111. Urumva ko butaruta u Rwanda mu buvuzi buteye imbere akantu kanini. Ariko n'igihugu cya Kenya nacyo muri East Africa nicyo kiza inyuma yacu kuko kiri ku mwanya w'115. Reka turebere hamwe abantu bari imbere mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere bujyanye n'ikoranabuhanga bwo muri iki kinyejana. Ni ikihe gihugu kiza ku mwanya wa mbere? Igihugu dusanga ku mwanya wa mbere ni igihugu cy'Ubuyapani. Ubuyapani buri ku mwanya wa mbere kuko Ubuyapani mu bitaro byo mu bihugu by'Ubuyapani bakoresha abaganga b'amarobo cyangwa se n'abantu. Ariko niyo mpamvu iki gihugu cyaje ku mwanya wa mbere. Uri kwibaza ngo ni ikihe? Kuko ku isi hose ibihugu byose kirayoboye kuko gifite amanota angana na 86.6. Reka turebe n'igihugu dusanga ku mwanya wa 2 mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere kurusha ibindi ku isi. Igihugu dusanga ku mwanya wa 2 akaba ari Singapore. Iki gihugu akaba ari igihugu gifite isuku nyinshi ihambaye, igihugu buri wese ageramo akifuza kuba atakivamo. Iki gihugu nacyo kikaba cyarabashije kuba cyaza muri runo rutonde rw'ibihugu bifite ubuvuzi buteye imbere ku isi. Iki gihugu kikaba nacyo gifite ubuvuzi buteye imbere cyane kubera yuko cyaje gifite amanota angana na 86.1 kiza ku mwanya wa 2. Iki gihugu rero gishobora kuba cyabasha kwakira abarwayi batandukanye bafite ibibazo bitandukanye, yaba ibibazo bijyanye n'ibyo mu mutwe, kubagwa cyangwa se n'izindi ndwara zitandukanye mu bindi bihugu batabasha kuba bakakira cyangwa se batabasha kuba babasha kuba bavura. Iki gihugu kikaba gifite abaganga b'inararibonye mu ndwara nyinshi zitandukanye. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira. Ku mwanya ukurikira uri kwibaza ngo ni ikihe gihugu cya 3 kiza mu bihugu bifite ubuvuzi buhanitse, ubuvuzi bujyanye n'ikoranabuhanga isi iriho ubungubu n'umuvuduko isi iri kugendana. Iri kwibaza ngo ni ikihe gihugu? Icyo nta kindi gihugu, ni igihugu kirwa gishyomeranye na kigenzi cyacyo ariyo South Korea. Ikaba ifite umuturanyi North Korea, birwa barwana buri munsi, bacyocyorana buri munsi, dore ko abo baperezida bombi n'abaturage baho badacana uwaka. Ariko South Korea ntago bibujije kuza ku mwanya wa 3 mu bihugu bituye isi. Ikaba ariyo gihugu gifite amanota angana na 88.1. Akaba ari South Korea twasanga ku mwanya wa 3 mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere mu buvuzi bujyanye n'ikoranabuhanga. Ku mwanya ukurikira ntago iki gihugu nacyo kigeze gitangwa mu kugaragaza yuko gishoboye kandi nacyo gifite ibikorwa bihambaye mu bijyanye n'ubuvuzi. Iki gihugu akaba ari Norway. Iki gihugu kikaba nacyo cyaraje mu bihugu by'imbere cyane mu buvuzi, cyane yuko iki gihugu kigaragara mu bihugu bivura cyane indwara z'abagore z'abagore kubera yuko
usanga indwara nyinshi zifata cyane mu myanya y'abagore bazitaho cyane kubera yuko bafite abaganga bafite inararibonye muri bino bintu. Iki gihugu Norway kikaba cyaraje gifite amanota 88.0 kiza ku mwanya wa 4. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira. Ku mwanya dusanga igihugu dusanga ku mwanya wa 5 ni igihugu cya Taiwan. Iyo uvuze Taiwan wumva ko abeshi Taiwan iri mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko Taiwan ni igihugu nabwo kwacyo, kuko iyi Taiwan turaza kwisanga ku mwanya wa 5 mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere kandi bujyanye n'ikoranabuhanga, kuko iyi Taiwan nabo umurwayi wese wakivuriza mu gihugu cya Taiwan aba adafite impungenge zo kononokara cyangwa se zo kubura ubuzima, kuko abaganga baho aba ari abaganga bazi ubwenge, abaganga babyigiye, abaganga bazi icyo gukora. Iyo ni Taiwan twasanga ku mwanya wa 5 mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere n'ikoranabuhanga, ikaba ifite amanota angana na 83.4. Ku mwanya wa 6 tukaba tubafitiye igihugu cya Israel, nubwo nacyo kidahwema kuba cyashotorana na mugenzi wacyo w'igituranyi cyacyo Palestina, ariko nacyo gifite abaganga cyangwa se ibijyanye n'ubuganga bikomeye cyane, kubera yuko iki gihugu cyaje ku mwanya wa 6 mu bihugu biteye imbere mu bijyanye n'ubuvuzi, tutitaye ku byo bakora cyangwa se ku mahospital bafite akomeye cyangwa se ku bikoresho bakoresha nabyo biri ku yindi ntera. Abaganga baho bafite inararibonye baba barabyize bakabinononsora. Cyaje rero gifite amanota 82.8. Iki kikaba cyari Israel ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 7 uri kwibaza ngo ni ikihe gihugu gihagaze ku mwanya wa 7, ariko abeshi mugiye gutungurwa, abeshi ntago mwabyemera, mwakumva ko uru rutonde rubeshya, ariko ni igihugu gikomeye cyane kuri isi. Abeshi mu bihugu byitaga ibihangange bikaba biri gutinya iki gihugu kiza ku mwanya wa 7 bitewe n'ingereranyo cyangwa se nuko abantu bari kugitinya kiri ku mwanya wa 1 mu bukungu, kikaba kiri ku mwanya uhanitse mu bijyanye na gisirikare. Icyo gihugu abeshi bari bazi ko no mu bintu byose kiza ku mwanya wa 1, ariko siko biri, kuko igihugu cy'Ubushinwa nicyo kiza ku mwanya wa 7 mu bihugu bifite ubuvuzi buteye imbere. Reka turebe n'igihugu gikurikira. Igihugu gikurikira kikaba kiza ku mwanya wa 8, akaba ari igihugu cyitwa Iceland. Iki gihugu n'ubwo bwose cyaje muri ino myanya mu bijyanye n'ibihugu bifite ubuvuzi buhanitse, nk'uko abagiye gukora ubushakashatsi muri bino bihugu bagiye babashyira kuri runo rutonde bigendeye nk'uko baba barabonye bafite ubushobozi buhambaye kuba bakita ku barwayi cyangwa se bakita ku bakeneye ubufasha. Iyi Iceland ikaba ari igihugu cyiza no mu bindi bintu kiteye imbere, usimfe n'ubuvuzi hari n'ibindi kigenda kigaragaramo nk'igihugu koko giteye imbere kandi gishoboye. Iyi Iceland ikaba yaraje ku mwanya wa 8 ifite amanota 82.3. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira. Ku mwanya ukurikira turaza kwasanga igihugu bita Netherland. Iyi Netherland ifite ubuvuzi n'abaganga babyigiye, bafite amadoktora, bafite buri kimwe, kuko buri muganga wo muri iki gihugu, umurwayi yagize akabazo gatoya yagiye kwa muganga, uwo muganga amwisimamaho, kuko iyo yagize akabazo niwe ubibazwa. Iyi Netherland ikaba iri ku mwanya wa 9 ifite n'amanota 82.2. Reka turebe igihugu gikurikira. Igihugu gikurikira akaba ari Sweden. Iki gihugu nacyo mu Burayi akaba ari igihugu gifite imbaraga nyinshi cyane mu bijyanye n'ubuvuzi. Iyi Sweden ikaba nayo itaratanzwe mu kugaragaza yuko ibashije, nk'uko ubushakashatsi bugenda bubivuga, ikaba yaraje ku mwanya wa 10, ikaza ifite amanota 82.1. Iyi Sweden ikaba ikomeye mu buvuzi, yaba mu bikoresho ndetse no mu buryo bita ku barwayi.
wabageze mu maboko bakora iyo bwabaga hamwe kugera ku munota wa nyuma, hahandi nawe n'umuntu waje afite umurwayi cyangwa se umuntu waje afite uwo kwitabwaho agenda avuga ngo ntacyo nabashinza, bakoze ibyo bari bakwiye gukora nk'abaganga cyangwa se nk'abantu bari bashinzwe kwita ku murwayi wanjye. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira. Igihugu dusanga ku mwanya wa 11 kuri uru rutonde rwasohotse 2023 muri uku kwezi kwa gatatu, ni igihugu bita Malta. Iyi Malta ni igihugu gifite abaturage batari benshi cyane ariko gifite ubukungu buteye imbere, kikaba gifite ubuvuzi buteye imbere bujyanye n'ikoranabuhanga naho isi iri kugana n'umuvuduko isi ifite ubu ngubu, kuko iki gihugu kiza ku mwanya wa 11 uko nababwiye haraguru, kuko gifite amanota angana na 81 n'ibice 7. Reka dukomeze n'igihugu gikurikira. Igihugu gikurikira akaba ari igihugu cyitwa Luxembourg. Iki gihugu nacyo kikaba cyaraje mu bihugu byakoreyemo ubushakashatsi kandi by'igihanga. Iki gihugu Luxembourg kikaba cyaraje ku mwanya wa 12. Iki gihugu nacyo kikaba gifite bimwe mu bigaragaza yuko koko gikwiriye uyu mwanya. Iki gihugu nacyo ukiganye ataha avuga ati koko nanjye nahawe serivisi nari nkeneye. Kikaba cyaraje gifite amanota angana na 81 n'ibice 5. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira. Umwanya ukurikira, umwanya wa 13, abenshi bari kwibaza ngo ese ko nta gihugu twumvamo cyo muri Afurika? Nako biri, iki gihugu ntago ari cyo muri Afurika, ni Iceland. Dusanga ku mwanya wa 13 n'amanota angana na 81 n'ibice 5. Reka dukomeze n'igihugu gikurikira. Igihugu gikurikira akaba ari Finland. Iki gihugu nacyo kikaba giherereye mu bihugu by'i Burayi, mwumvishijemo ibihugu byinshi ndetse byaho. Iki gihugu rero nacyo cyatanga mu kuba cyaza mu myanya y'imbere kandi mu kugaragaza yuko gikomeye kandi yuko cyabasha kwita ku buzima bw'abantu mu gihe ubwo buzima bwabo buri mu kaga cyangwa se mu kangaratete. Iki gihugu kikaba cyaraje ku mwanya wa 14, kikaba cyaraje gifite amanota 81 n'ibice 4. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira. Igihugu dusanga ku mwanya wa 15 ni igihugu cya Hong Kong. Iyo uvuze Hong Kong basangira ururimi n'Abashinwa na Thailand. Iyo ni Hong Kong iza ku mwanya wa 15 kuko mu rwego rw'ubuzima, mu rwego rwo kwita ku barwayi, mu rwego ufite umurwayi ukamuvuriza Hong Kong, gukira, ikigereranyo cyo gukira kiba kiri kuri 82 n'ibice 3. Ariko ku rwego rw'ubuzima bakaba baragihaye amanota angana na 81 n'ibice 3. Reka turebe igihugu gikurikira. Igihugu gikurikira akaba ari igihugu cyo kwa Adolf Hitler. Iki gihugu akaba ari Germany nk'uko mwase mubyumva. Iki gihugu kikaba kiza ku mwanya wa 16. Iki gihugu kikaba kiri mu bihugu biteye imbere mu bijyanye n'ubuvuzi kandi nacyo kikaba cyaraje gifite amanota 81 n'igice 1. Iki akaba ari Germany ya Adolf Hitler. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira. Ku mwanya ukurikira turaza kuhasanga igihugu abenshi iyo uvuze umuyobozi wa Kiliziya Katolike cyangwa se bakunze kwita Papa, abenshi baba bazi ko nta handi ugiye kwerekeza umunwa cyangwa amaso ari mu Butaliyani. Igihugu dusanga ku mwanya wa 17 ni Ubutaliyani, gifite ubuvuzi buteye imbere. Wowe ufite amafaranga, ufite umurwayi urembye, nakubwira ngo jya i Kanombe uhagurukane n'indege igiye guhaguruka ubu ngubu werekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani, kuko igihugu cy'Ubutaliyani gifite amanota angana na 81 n'igice 1. Igihugu gikurikira akaba ari Denmark. Iki gihugu nacyo kikaba cyaraje ku mwanya wa 18. Mwakomeje mwumva ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi, ibihugu bimwe na bimwe mwari mwiteze mutigeze mukomeza mubyumvamo. Rero nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, hari ibihugu byagiye birusha ibindi amanota ndetse bibirusha n'ibyo bagezeho, kuko bagiye bakurikiza byinshi cyane kugira ngo bashyire bino bihugu kuri rino rutonde. Iki gihugu rero kikaba cyaraje ku mwanya wa 18, kiza gifite amanota 80 n'ibice 6. Iki akaba ari Denmark. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira.
igihugu dusanga ku mwanya wa 19 umunyarwanda wese ndakeka afiteyo umuvandimwe cyangwa yifuza kujyayo ni igihugu cy'Ububiligi. Hatuye abanyarwanda benshi, dore ko n'abanyarwanda bakora imyidagaduro badahwema kujyayo gutaramirayo abanyarwanda baherereyo n'abene igihugu babo. Ni igihugu cy'Ububiligi nacyo nk'uko gifite amanota angana na 80.6 mu bijyanye n'ubuvuzi buteye imbere kandi bujyanye n'igihe. Reka turebe igihugu kiri ku mwanya wa 20. Ku mwanya wa 20 tukaba tubafite igihugu cy'Ubufaransa, igihugu kimwe kiri mu bihugu bimwe bifite abaperezida bakiri batoya kandi bifite iterambere ryihuta cyane. Iki gihugu kikaba kiri powerful mu bintu byinshi cyane, ariko mu buvuzi naho cyagaragayemo kiri ku mwanya wa 20. Iki gihugu cy'Ubufaransa kikaba gifite amanota 80.5. Reka dukomereze mu bihugu byacu bya Afurika, dore ko bavuga yuko nta munyafurika watera imbere. Kuri uru rutonde ni nako biri, kuko ibihugu biza ku mwanya wa nyuma mu bihugu byakoremo ubushakashatsi bingana n'167, kuko ibihugu byizira ku mwanya wa nyuma ni ibihugu byo muri Afurika. Rero bahise basohora urutonde rukennye mu buvuzi buteye imbere, kuko uri umunyarwanda ukajyanamo umurwayi wawe muri ibyo bihugu, amahirwe yo gukira aba ari hamana, kuko ibyo bihugu reka nabyo tubikuvure imuzi n'imuzingo kugira ngo utazahirahira ujyanayo umurwayi wawe yakurembanye. Reka igihugu dusanga ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite ubuvuzi bukennye, ubuvuzi buciye bugufi, ni igihugu cya South Africa, kuko hatangwamo no kurangwamo intambara. Icyo gihugu cya South Africa Republic kikaba ari igihugu abanyarwanda benshi bakunze kwita igihugu cyacu cya kabiri, kuko iyo babuze amahoro, babuze umutekano, biyambaza ingabo zacu z'u Rwanda, zikaba ari cyo zijya guhosha ako kaduruvayi. Icyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bihugu bikennye, akaba ari nacyo kiba ku mwanya wa nyuma ku rwego rw'isi, kuko ku rwego rw'isi gifite kiza ku mwanya w'167 gifite n'amanota 32. Akaba ari cyo gihugu kiri kuza ku mwanya wa mbere ku rwego rwa Afurika mu bihugu bikennye mu buvuzi. Reka turebe igihugu dusanga ku mwanya wa 2 mu bihugu bikennye muri Afurika. Ibihugu bikennye ubuvuzi akaba harimo South Sudan. Iki gihugu nacyo ntabwo ahantu haba ubuvuzi bwiza kandi bahora mu mvururu, kubera yuko igihe cyose ahantu hahora intambara cyangwa se n'ibindi bituma haboneka abarwayi cyangwa se inkomere nyinshi, bituma abantu batabona uko bahabwa ubutabazi cyangwa se kwitabwaho guhagije. Iki gihugu kikaba cyaraje ku mwanya w'166, kiza gifite amanota 35.5. Reka turebe igihugu gikurikira kuri urutonde rwasohotse muri Afurika mu bihugu bikennye mu buvuzi kurusha ibindi, kuko igihugu dusanga ku mwanya wa 3 ku rwego rwa Afurika ni igihugu cya Chad. Ku rwego rw'isi iki gihugu kikaba kiri ku mwanya w'165. Iyi Chad ifite amanota angana na 37.7 mu rwego rw'isi, dore ko mu rwego rwa Afurika nk'uko nabibabwiye ahantu utakirahira ujyana umurwayi wawe ni igihugu cya Chad, kuko gifi ku mwanya wa 3 ku rwego rwa Afurika mu bihugu bifite ubuvuzi bukennye, ubuvuzi buciye bugufi. Reka turebe n'igihugu gikurikira. Igihugu gikurikira akaba ari Lesotho. Iki gihugu kikaba kiza ku mwanya wa 64, ndetse nacyo kikaba cyaragaragarijwe mu bihugu bifite ubuvuzi bukiri hasi, ubuvuzi mbese gifite urugendo rwo kugenda. Iki gihugu cya Lesotho kikaba cyaraje gifite amanota 40.7 mu bihugu bidafite ubushobozi buhagije bwo kuba bwakwakira abarwayi neza cyangwa se bwakwita ku baje babasanga babakeneyeho ubufasha bwo kuba babaha ubuvuzi cyangwa se babaha ubuzima, babafasha mu bijyanye n'ubuzima. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira.
ku mwanya wa gatanu ku rwego rwa Afurika igihugu gikennye mu buvuzi ntago bagira ubuzima, ntago bagira ubuvuzi buteye imbere bitewe n'intambara zirangwa muri iki gihugu. Iyo ni Somalia. Somalia abantu benshi bazi ko nayo iza ku mwanya wa mbere muri Afurika mu kugira abari n'abategarugori, abakobwa beza, ariko ku mwanya ikaba iri ku mwanya wa gatanu mu rwego rwa Afurika mu bihugu bikennye mu buvuzi. Akaba ari no ku rwego rw'isi, ikaba iri ku mwanya w'163, ikaba ifite amanota angana na 43.3. Reka dukomeze n'igihugu gikurikira. Igihugu gikurikira akaba ari Sierra Leone. Iki gihugu nk'uko mubizi ni kenshi cyane u Rwanda rwacu rwagiye rujyayo mu bijyanye no gutabara, mu bijyanye no gufasha, mu bijyanye n'umutekano. Nk'uko twakomeje tubabwira, ahatari umutekano nta nubwo haba no kwitabwaho guhagije. Iyi Sierra Leone ikaba iza ku mwanya w'162, ikaba yaraje ifite amanota 48.4. Igihugu dusanga ku mwanya wa karindwi ni igihugu cy'abaturanyi ku rwego rwa Afurika mu bihugu bikennye mu buvuzi. Icyo gihugu nacyo ni Repubulika di Congo cyangwa se DRC Congo. Iki gihugu nacyo kirakennye, kiri hasi mu bijyanye n'ubuvuzi, kuko umurwayi wawe arwariye muri iki gihugu wamenya ko ari Imana afasha kugira ngo akire, kuko ku rwego rw'isi iki gihugu kiza ku mwanya w'161. Iki gihugu akaba aricyo dusanga ku mwanya wa karindwi. Igihugu gikurikira akaba ari igihugu cyo kwa Botswana. Iki gihugu akaba ari Eswatini. Iki gihugu kikaba kiza ku mwanya w'160. Iki gihugu kikaba kigaragara nacyo mu bihugu bidafite ubushobozi buhagije mu kwita ku barwayi cyangwa se bagifite ubuvuzi buri hasi. Kikaba cyaraje gifite amanota 49.0. Reka dukomeze ku mwanya ukurikira. Ku mwanya wa 9 uri kwibaza ngo ni ikihe gihugu muri Afurika gifite ubuvuzi bukennye kurusha ibindi bihugu, kuko iki gihugu ni igihugu cya Liberia. Iyi Liberia nicyo gihugu kiza ku mwanya wa 9 mu bihugu bikennye muri Afurika mu buvuzi. Ku rwego rw'isi kikaba kiri ku mwanya w'159, kikaba gifite amanota angana na 49.1. Reka tujye ku gihugu cya nyuma muri Afurika kiza ku mwanya wa 10 mu bihugu bikennye kurusha ibindi, ariko reka ibyinshi kuri iki gihugu nziza Claudette atubwire. Nk'uko mugenzi wanjye Raymond akomeje kubivuga, igihugu kiza ku mwanya wa 10 akaba ari Nigeria. Iki gihugu nk'uko abenshi tukizi nk'igihugu gifite ubukungu buri hejuru cyane mu bihugu bya Afurika ndetse kiza mu myanya ya mbere cyane. Iki gihugu nacyo cyashyizwe mu majwi nk'aho gifite ubuvuzi buri hasi, nubwo bwose hari byinshi giteye imbere muri byo, ariko iki gihugu nacyo cyaje ku mwanya w'158 mu bihugu ku isi bifite ubuvuzi buri hasi. Iki gihugu kiba gifite amanota angana na 49.1. Uru rukaba rwari urutonde rw'ibihugu biri hasi mu bijyanye n'ubuvuzi mu bihugu bakoreyemo ubushakashatsi. Iki kikaba cyari icyegeranyo wateguriwe nanjye Claudette na Raymond.